Mama, tata, molim vas, sjednite. Znači, bila je jednom jedna stolica i svi su voljeli sjedi na toj stolici jer je bila mekana. Stvar je u tome da šta ta stolica nije htjela da drugi ljudi sjede na njoj. Ta stolica je htjela sjediti na drugim stolicama. Mama, tata, ja sam gej. Uf, ovo će biti teško. Da. Znam, ali takav sam kakav. Sad će te biti teško grlit. Šta? A nećeš me više moći grlit od sada. Najveći problem ovdje je što će biti čudno kad te grli. A šta ja znam o čemu ćeš razmišljati dok me grliš? Znači, okej ste s tim da sam gej. Treba mi piva. Slušaj, Tosteru, ja i tvoj otac tebe jako puno volimo i to je nemoj nikada zaboraviti. Bajko, hvala ti. Tata. Tata, volim te. Tata, baš si jak.